Migea. Mige. Mipogea. Mipoge. Mazia. Zira. Erri. Eya. Erri. Eya. Yo me ape la. Kai yo votama. Kade magbe toma ilo. Yo me ape lo alele. Yo me ape la. Kei yo botama. Kade magbe toma ilo. Yo me ape lo. Yo me ape la. Kai yo votama. Kade magbe toma ilo. Yo me ape lo alele. Yo me ape la. Kei yo botama. Kade magbe toma ilo. Yo me ape lo. Pada ikue ekele impacto ma kade magbe toma ila. Yo me ape lo alele. Yo me ape la. Kei yo botama. Kade magbe toma ilo. Yo me ape lo. Uno ikue ekele ihun bi otama kade magbe toma ila. Yo me ape lo alele. Yo me ape la. Kei yo botama. Kade magbe toma ilo. Yo me ape lo. Yao ba me ukai. Yao ba me ukai. Yao ba gbe to uga. Oyo gala gamuto. Oyo agbeto to ne ilo. Ame ugalo. Ayo na yo Yao ba me ukai. Yao ba me uka. Oyo gala gamuto. Oyo agbeto to ne ilo. Ame ugalo. Ayo na yo Mi ba. Meline tanda iko na lo.
Madaweza na mesia metafasia tafoe kana la nusia no ike womna la yi gadan zoba mi atere no kpomo Pan Africa TV wona ike mi deto menye Dumenyo masuafo nkoye kemoto esia ye anye Torgbui Akorsu adenlia madako manya bro na ba mi ga ba wona ya tadoji no ike la wona entine sijeje amado kwe mi apo jochufa amayomi nye we ike mi egba amaka we mi nye no kai na nya chodo kwonti numa wontie mi de wona ya tom tananya ayi dojia na be de view aterenchi o view yo kala fama no terenchi o ala ba so no chu ebadu nti la gomejejia mi atogbo fa ji hose klopo nunya yenya be enlawo me mi amagbeto mi docho de susumata wotu o mi afa no sia no ikami wo zigedia de enlawo fa no wona do la paroma le devi ma mi atogbu oji agbagba bo tu mi o devi o mi afo susu ye wo li susu afa gomoru pe de enu kemi yo be egli toto ajo toto ple alobalo dadao enu onye nu kemi atogbu cho vu mi afo susu cho devi ma ye ne mi gere mi afo egli toto mo wa akpobe nu sia nu nti wafo nu twi a enye enlawo ehewo egbemena no fona no jojo ye na doto glitoto ma wonua abiaroko be lega fufuma me de mi atogbo do ofuo no plan la wa de osie no gomo na wonua wa ne la wo legbemede de osie no gomo na wonua wa ye le kemi atogbo wa fi nyanu ma wo egbogblo mo ala be glitoto plan no mo gblomo no esokwin la wo fa gbe no no ne mai hekeme jegome ma susumata mi atogbo fe nanu yi kenye de konu iko wo ma akpobe eliko ye wona ba ochi wonu agbefa gbogbo hafi egbe Kristo subo kplenku huhu va we be numo megali egba o nenye ne kpo mama re gba lo Torgbui re gba yo hofe alafa kple blavalo alafa kple blaton amesia mena no akpesim na mama alabe mi megala gbe nom edidi na mo mokawo ji wole be mi ato hafi anu agbedidi eye enye mi afa agbesayo nti mi no no pomtwe twofi fadas na gadre kpla fanye kplu wodo dasie wonye egba enye legbo yere kape ku legbo manu fiege o uhana no fiegam manu sroga twogbo ye no sroga twogbonye no sia no ikenti mafo no twe egba na majeji o a domdo mi afa kapo moye ka mi afa kapo jesi ka mi afa message number ye ka na domdo alo na bia oba bia otua eya enye eyikala mi afa no kpo moji 0503447550 ba bia de sia de ka kure egbefa wona ontia na to bia koto tefe ya voba bia ye na bia gba na kude mi afa agbesawo mi afa nkochocho mi afa jochufo mi apo jojo menyawo leke o chohele mesegomo magabiamba bia kure dre kukunti gba o aha alabe ye magabiamba bia rega kure amagbo nti o nana ojam frama meli egba o akama dungbe na ba egbe fe wona hafi wa wunu a e ka mesekpo wa sege egbe o ba bia de se de ko ba vaga mangudo gana ka enu ka dojijo nam egba kwenye be na peremianti bele ega bosusu medesia de ke wonto ne kpobe ya tenwi ikemi aglobe mumu mi afo mumu number eyenye 0243408086 0243408086 jagbagba de sia de be egbefo wona ya hafi wa wunu a wo ha wo ne no ewo ya ma ye konye nu ike na ton awo akperemianti alabenye ha majagbagba be nu ike ma wo gba na sa managbe fienyi mi to ike wo na be Henry sakpite tepesia tepe ike ne la managbe fienyi o ye na makenye efo Samuel awuku atiga managbe fienyi o ka nyemenlo mi to ike wo na be shine logo tepesia tepe ne la gba hofianyi ye na makenye Steven Kofi Boga managbe fienyi o nyemenlo mi dada Lucy Jamesi ye na makenye efo Joshua Bobby tepesia tepe kemila egba menami agbe fienyi me di madakpo manya gblo na mi afo ike wo na be akwesi Francis na mi 10 cities ni cho eva evo mi me yo nko afi wona wunu ye na makenye
mi dandan yi ke na de mianti zigede ele Pan Africa TV fa haji te fe yako hogbanto yi ke tere Pan Africa TV anti le abelin Peter fe ya mi mama ni chokosra eva ya ne kpere mianti 10 CDs va unkome je hafi wana unu ye na makanye miano Victoria wo blas alo wo blas na mi 10 Ghana CDs efo habada Francis Achu na mi 11 CDs ni cho hafi mi mete yo nko ye na makanye mi dada Gladys amewu Gladys mawunye ga Gladys mawunye ga na mi 20 befe kosera yo ma mi ato iko yo na be David ameteku ikele hoho iko do fenye palo moto 10 CDs ye na mi ye mi ato Bilinos do vojogbe ikele amasama vomanyanyo ba lakbla we nenye gbadagba ye nenye le jijo homde mene na mi 21 CDs miano Patience afi ashiangbo na mi 51 Ghana CDs chama we nenye egba benyanwe benele dansoma Frank Kumuzi kenya nglocho we vo akoforidua e na 20 CDs ye na mi amesi ameke jesi mi afo iko na be Wilson Doji na gbre na be menagba fianyi ye na makenya afo Robert Adeje Bodo tepesia tepe kenela ho agbefianyi wo ha mi le mokpom na tobe wo wona anye wona ikan akpere mianti miele miafe babia wo gomejege kple egbefe wona wo leke miatogbi wo hafi no adi eya kple bubua we nye nu ikenti mienu foge atwe egba modongo gbobe nkonye nye alo nye nkokwe nye togbi Akorsu adenlia ye magloba moyo kala lodom enye egba nye tonyele nu tu egba bless wa wenye amayu kele miagbonoge egba adasine wona feno wo aha ke wona e wo miela malafadu afodu falo fiege wala wona eme hafi mi ayijita nam adaba fofo eve mi aba ese haye na mi gbova mi jige jitokwa jinowe Siame mi ke tolo ne mi ase asuku asiwe mi doto ne mi ase enu plame be nyasia o nyao nyadebe ebi nunele ye miaji ene mi jipwa miale bene aye Worodio Worodio miakuya miako gbajahunla ajitokwa jino mi tepo ne mi abevio wa isukulu wa e ewa ya le bebebe o ma ya le bebebe ya me utu ya na le subeda o ya o ma bejo la inko etwala noye ajitokwa jino mi tepo ne mi abevio wa isukulu wa e ewa ya le bebebe
benyeme enu ha but to bobe na hoji bode mega iva George na ye na maka jijom ha baba bia wota va gbugbu abale ke mogbule na blog baba na be na bia bia de sia de ke na bia ma na nya bia ke kure mi afa nkochocho mi afa jojo manyao adu ke na chodu de sia de ke na choku nu sia nu ke na bia chodu ntia we bia manti do na egba mi bia ajojo egba afi wona na wunu ta majegom ala ame ya to bia de medako manya gblo be nkonye Torgbui Akorsu manya Torgbui de medako manya gblo be ne de wona yo to ma to ku de ma nyonu gbanto e menye oyo na mbe dede ye nya yo moto e oyo na be kokko kem le miafa nglo ma menya nwe be miete ya de ha li kechu anglo di ke ohun oyo na be bata mesebe ye nyonu gbanto e wonye ta wono be akwi va meje ma bia be nya menye dede nya yo moto nye kokko ame ya nyonu gbanto e wonye wo le yo be akwi ye voile wo nu fofo me las vai kure nko ntia na be nyonu gbanto awo ye be ahwi ye eveli anye gbo me le confuse me ga no confuse o nusia nu ikemi o mi fie le tefe e nya tefe menya be wona e wo mi la lecturers ado ikole nu fie de university o no mi ekpom Torgbui no mi ekpom mama o no mi ekpom nu fie la yo ko ato alenye dada fie no mo le mi ekpom tafi enya se anya ika docho nu me nanye kude nyi nto nya nu fe fie ntia nya tefe vu dada rek me no nanchiu na yida ngro ma yes nyonu banto amaro ye be dede ye e pre la oglo be kokko ammo wa wo we nya mo yo ko yo be eblawo aha na yida ngro ma wo fo hono wo sogbo ta wo yo wo be blawo ye wo yo do ha be jeviawo wo we no nkoma wo Torgbui cho fa nyonu gbanto a wo kraela na ntwu ji ntwu gban hafi wo ba ji onyonu okra wo ba nyonu ma enye nyonu gbanto ta wo yo ga be dede wo yo moto na nye kokko kene ga gere bato eni angro hono e ko be bate ple lafia wo prototo mo wa cho nyonu fi gba kwi prototo mo ye na ma nyonu velia yo be akwi pitoto ga ke eyi ka yo nyemelele tefe ya eyi anye eva wo fo nkochocho eyi ka iheme jegomalo iheme jegoma kulmi Torgbui ehon nkochocho are ke mo no mi Torgbui odomo eyi ya ke mi va kakavwa ya mado va onye hon wo ntolo nkocho no rukui menye manti mi le nu fu mutwu tale eva wo fo nkochocho le vegbeme chukeke hugba nko gbanto enye wi eveli anye egbo nko tonle ayenye nuka tolo abale ke nchu gbanto ami yebe fui alo afui ye veli ami yebe chachu tonle ami yebe chidi nene matutui ule nyema e ma bioba Torgbui tokukure de meji ma bio pele nana ojam frama mo no tefe igbota medibe bibiara kana kureti fona no zigedi ya ko ho bibra pre Kristo eji esse baby yeah lenye ya verse. Let me get a Bible, man. John chapter 4, 40. John chapter 12, verse 44. John chapter 12, verse 44. Medi ma pote pe mala hafi ma va yide o baby ebiem na eleji ama baby embede who is Jesus Christ. Jesus Christ anyama nyabe dollar konye ma o dollar konye abale ke wole nyanyama ne miokatana voa ne mi nugedia program eji ne mile wo ma producer onyanye bezigedia no sia no alebe ne mi agbule mi gbule kakare ji tog here de obabia nya be dem ho
Yesu Kristo pri Biblia jisema ha ye Yesu Kristo amekae wonye nyamanya be Yesu Kristo a mawfo dollar yekonye de korabale dollar bubu kata uvan na manye menya Yesu Kristo petepe ya vava tanemi de John chapter 2 verse 44 medi makpote pe malabi enu katututu onwo cho Yesu Kristo ti maha John chapter 12 verse 44 oba Yesu doli globe amesi hojinye sela menye nyejie wo hose o kabom amesi dom dala jie wo hose ebe ta efia be no ka dolai wonye yama be bia mbede bibla de ne ho bibla jise maha le maukul beto fon kuma bibra menyawa wonya gbenyawo gake menye bibra menye agban lo nye gecho jifui va janye gbai kan nyato agblobe alole nene matututu abiale mi o Kristo to mi no gblomi menene matututu wo ala be amagboto onro bibra onro Bible ta enyenye mo khoji se bi agban lo nye ye mo kpo bi agbenyawo lem ala be na no le bibra ma mi o sofo melenya tefotum ne mi o ama yo onro bibra o le vuvuvu le kporo nwe amenwo Genesis chapter 4 ala vuvu na amenwo Genesis chapter 5 mi akpokporo nwa ala mi o kata mi nya bo no be ka hema jego ma be Bible ma wo Adam obe Adam we vigbanto oji anye Ken ye ko mi o kata mi nya ga kene de Genesis chapter 4 verse 1 a Bible be Adam we vigbanto oji anye Ken evelenye Abel ga kene de Genesis chapter 5 verses 1 a Bible be Adam we vigbanto oji anye Seth Bible le glolo nye modang do la Adam na mi akpo Genesis chapter 4 verse 1 Madi mahle hugbem egba madi mi asoro na ne viande ta wona Genesis chapter 4 verse 1 Bible be azola Adam dokplesro Hawa aye wo fofuji Ken Hawa globe Yehowa di number majinguchu emegbe eji Abel that is Genesis chapter 4 verse 1 Bible benuka azon la Adam dokplesro Hawa aye ufofu ji Ken efia benuka Ken yenyenuka Adam fevi gbanto let's go to Genesis chapter 5 verse 1 Minami Genesis chapter 5 verse 1 Ona minyabe Ken yenye Adam fevi gbanto Obenuka Adam fe jijime viwo ngutinya enye esi. Nen maglo Bible emalu Adam fe jijime viwo ngutinya enye esi. Mawuwo amegbetola ewede eyangutofe nonome. Atukple asie wowe. Eyirawo eyewu nanko be amegbeto. Esi Adam hofe alafa deka blaton la ejinguchuvi devila di nguto aye uchonko nebe set this is aye Adam fe jijime fe vigijio obenuka Yehowa ma wo hema ewo Adam ple Eve yikenye atwuplasi yo na nkobe amagbeto alabe Adam jivi ntuvi Bible ebenuka ebedivie di Adam nto yo na nkode vie set that is for the Genesis chapter 4 verse 1 ebe Adam vigbanto eke ojia yenye Ken den mami okata mi surema ta Bible a nyanye mo hoji sene ne mo hoji se ba gban onye ga ke agbegban la onye emenyawa ne kplodua eleji wo dege afo bereku enye ekemia pasi kafifi la enye be di mi ede chiama enye ekemia pasi kafifi la enye be miese be obe azaike mi ato chiama o ne mi akpo history alojojo menyawa chama wa we nyama o ke dochu chalem
Torgbui Charlie me se be efesia fa wodu aza na Torgbui Charlie ye enui kokodu aza na Torgbui Charlie ye anye enyitu yibo enyi ke efu kala bubare ke me chakeo yo kodu aza ni efe meto aka odoji enye chidodo ye ke va venyi gbaji awebe ofa mo he ta o meten du aza wo webe yo du aza ma leti ke lengo na mi fie ikenye efe ya me pe leti velia dogbo fo to enyitu ko fla obenyi ebu obenyi ebu chiama ofenyi ko fle na Torgbui Charlie obenyi mabu mile chama ige egba alabe bebia rokule chama okple anglo nti ha mile babia ma obi egba afo Victor nyo de kamanya nyo be dwapo enele na mi 15 cedis afo mauli sokpe for mauli sokpe na mi 11 cedis afo Godwin tove na mi 5 cedis ye na makenye mi atokojo senu 10 cedis afo Wisdom Duagboji nenami 11 cedis efo Richard Agbebiangu 10 cedis efo Steven Amuse nenami 20 cedis ye na makemia to George efo George Gatogo nenami 10 cedis Vifa Amos 5 cedis ye nenami ye na makemia to Daniel Dowu nenami 10 Ghana cedis menagbe fienyi miafo ikewo na be Mr. Gamo ikefe drugstore le kateto etonu kwagbe fienyi efo medre kutokukure de ma medima bia bede muchu enelie atonle kpla denlie de leke owie eyacho fovitogbo be le sugar coffee okay muchu enelie mi yobe akoli atonle mi yobe de enelie nye akoli atonle mi yobe de ye na makenye adelia yemiwebe lochu na mai oleima ye amuzu abama bia be Torgbui tokukure de ma nko yawo nko Torgbui wonye ahlija akafia akpabli akpelasi agboja agboado bejo aku anaglate alo anaglate nkoyu kata le vema mi yo be nkojru amado tasido oji broda ba hanunko ma hanunko no ba hanunko enye nkwa de kemenya mare kepenko amade ntocho kododo kweji enye nkomo onya hanunko ma nkomo wa bia no hanufo na jijo wa yo na tokple jijo wo wenye nkoma wo Barbara yoke apeti anglowe menye voa mele me vao bedi ma bia be babanao azonlibu ple ameblefe nko etonya babanao ebe babanao azonlibu ple ameblefe nko yo kata mi yobe ahamanko babanao nkonye babanao ahamankwe wonye azonlibu ahamankwe wonye ameblefe ahamankwe wonye nene matututue ole efo wana yokata womila miele nu fomcho miafe de konu wonti ye nene make miele nu fomcho miafe de dinono nti enui kava jojom egbanye be amagbedo fo wa manye de sia de yefo iwo dokple amagbe abale ke ojeno ye menya magbedo fo de sia da ye te dado ike obro na be gbogbo modo wo lega fufu ya maganya over sesem ye ta nenye be enya made ke lenye pom gafufu ya ma ye ne di be enui ke le fudem na ne kpede jesi be amagbe hia de do ma otogbia mega na mareke na flu mega na mareke na blewo te fake ulebe na yide gafufu ya ma yenye Ujam Power Herbal and Spiritual Center. Ujam Power Herbal and Spiritual Center. Megana na marke na fluo. Alabe tefe ya yim nelefia enye tefe kan dohi na yide tefe ma aruya gbava dogo nyele tefe ma. Yes, miowe no anyi kpla foto aglo ne be ne do dofe. Alabe alakpanya yo le yim de na no ma
amo akpɔ gbɔdzɔ afetɔ yi ke le dɔwɔƒe ye nua eya woyɔna be nana odzamframa ƒe nɔmba woe nye ya le television dzi 0559 449221 0559 449221 alo 0532 618086 dɔwɔƒe ya dɔwɔƒe blibo nye oʋu dɔwɔƒe le kasoa ye nu yi ke gado dzidzɔ le teƒe ma ŋuti nye be ne yia nenye be afɔe gba ye wozu be zɔzɔ meli ŋuti wa ne va ɖo teƒe ma teƒe li ne mɔmlɔ ge nanɔ teƒe ma va se ɖe time yi ke woda wo ne se ye nenema ke nenye be ama gbagbadɔ ye le ama ŋuti yi ke woyɔ be stroke ne va ɖo teƒe ma nɔ teƒe li megana ma ɖeke na flu o yes míaƒe nu ye la egblɔ na nya o dzamframa ne yi ɖe teƒe ma menye be amatsi yi ke woda ɖe gome eƒe ɖeka kple dzivɔ eye nago wala o ke boŋ amatsi aɖe yi ke wɔ nu ka woɖana gba wotrɔe ne nu etsɔ wo ɖe na ne trɔ ne nu amatsi ya wosi la fɔtina dzagba be na dogo ye nenema ke gbɔgbɔme nu ɖe sia ɖe ne ɖo teƒe ma wowɔ ge ame yiwo le nu ta biam be yava bia nu ta kpli toto emewo katã le bɔbɔe woƒe dɔwɔƒe ele kasoa ne ɖo kasoa woyɔna teƒe aɖe be Liberia camp to Assam ne ɖo teƒe ma kɔa woyɛ yɔ ƒe kaƒodzesiwo katã le keke geɖewo ŋuti Thomas tɔgbi me die ma bia be de susu kata ye aŋlɔ ƒe fiaɖoɖo awo mega yi ɖe teƒe ma be be mia yi ɖe tsia me fifi la eɖem nenye be mi le mia ŋkɔ se ma mi kplɔ mia yi ɖe tsia me po mia tɔ ke ɖe mia tɔgbi kofi tse ahadzi ŋti ma ha ale be nu yiwo katã le dzi yi ɖe teƒe ma ma bia koeshi mo ale be koeshi aɖewo ku ɖe aŋlɔ ƒe dzɔdzɔme nya ɖewo ŋti ha mia te kpɔ be mia tɔ abie mia tɔgbi ma ha nenye be mia pasi be ka osɔfo kofi tse ahadzi oa ke nenye be ha ɖe lia mi de me na mi hafi mi anɔ wɔna dzi ye tɔgbi mia tɔgbi ŋkɔ nye alɔmenu ok obe ha ɖe le ta ha mia se ha osɔfo kofi tse ahadzi le mɔ dzi osɔfo miena fi nyi over Pan Africa TV osɔfo kofi tse ahadzi mere ko le ŋkɔ nye sema Baga. Awo mi me le ŋkɔ sem o. Hello. Hello. Stella, mia pasi me ka nyanye mite le tɔgbi ya ƒe ŋkɔ sem o. Rebecca nufiala menye tɔgbi mere kuku gã aɖe na wo gbugbɔ le ŋkɔwo nam tso gbãtɔ va se ɖe ewolia dzi nyɔnu kple ŋutsuwo katã dzidzime le eveawo ƒe ŋkɔtsɔtsɔ me nufiala menye ade dzinye nenye be ŋkɔwo ava TV dzi ado mi mewɔ ɖoɖo le ŋkɔ ƒe TV dzi vava ŋti o hello sɔfo Osafo mere kunye ŋkɔ sema awo nyanye me ŋkɔ sem o miaƒe ŋkɔtsɔtsɔwo nye mi nya be evawa ŋutsuwo mi yɔ be efui ye nyɔnuwo nye tsatsu ŋutsu gbãtɔ nye fui ŋutsu velia nye tsatsu etɔ̃lia nye tsidi enelia nye akɔli atɔ̃lia nye de adelia nye lutsu adrelia nye letsa enyilia nye dra ye shekelia nye akɔlɔ yo metɔa ye nye akɔlɔ tse ye nenema ke mi va nyɔnuwo ƒe akpadzi agbãtɔ ye mi yɔ be eʋui hafi gbo alo egbo ye tolo ye kplɔe ɖo esa alo sa ye kplɔe ɖo kuya yi ke ame geɖewo yɔna be safi ye kplɔe ɖo afala alo avala ye kplɔe ɖo ye vala ye kplɔe ɖo hafi vala wɔla ye kplɔe ɖo mi yi ɖe vala wɔ ye ewolia ye mi yɔ be gbato ye nye nyɔnu ewolia ƒe ŋkɔ abale yi ke wòle ene tɔgbi me dzi ma bia be mietso
Hello. Osofo Kofiche. Abo. Aw. Osofo Kofiche, hello. Yeah, but I never catch you. Anufo alle onufo me didimnyo. Oh. What did you Hello. Hello. I never could be here. Aha, oba fifi anya be bienya ba miesa ba oba yama me bele monamota mia we kpeku. Miesa ba oba konu yike mi wona na Torgbui Charlie pesi afa yike mi wuna anyine a efe ya meto a obenyi abu nya tefe kaile me yele ke ocho hejo Not a pay. But Anya, a pay by you, la, but now we need. Now, clever my talk, ma, as you have our home talk. Well, fair by you, ma, I want to talk about you. Still get to na a Kosovo dama. I bet you have a home more you the clever man. Get me jabba, Togia, make you for more. You are from a toaba. Make your body before never in the clever man. Go, I will have a meal with a clever man. You could have that any border melachama. And you bought for who diabla. Uncle Cavado need Venatiaba. Make your diddy call New Orga, will on the February, June Bonama, Yana. As you may do me by don't put in any bottle. You go grumble, ye don't do them by any abu. Emba, any mabunana no more. Any tree ball, a papa do that. Tiny granite, Togia, a yamabu. What need that, huh? Never do a catanati. But may you all the Jimba, you abu mona yonia, no throw to sue. Torgbui Kofiche enya okay oba Torgbui Kofiche ajula moji okay agro na me agro nyatepa ba nyi abufa fafo ba bia ro le miesu le ba mia bia ele madima bia ba di ba bia yo kele o de moteur ka je ba ama ba bia ba anglon du tablat of dan o peut to hodue nye chiama vo gba me gale nenemo madima bia Kofiche be nya ya de ngurudu ka elenti na mi 0243408086 anyemia pa mumu number pepere hu Torgbui madibe na ko ba bia yenti nam vovototo kaile nkoi ko na ba yohomi amatefi allo magbenu bele amatefi duma maha ebe yohomi amatefi bele magbenu amatefi vovototo ikele ntinye be no le devia nyonu ewo yo na ba yohomi ye wo yo ntube amatefi zigedi anenye be nkoma wo Torgbui na sia yohomia nenye be do mahi afuno nyonu adesi hafi nyonu ma eto eke Torgbui alo mamalo eto ekeji odomoto areku ye wo jidevi ma le ekunu ma wo ma nyonu vi ma trozu yohomi ala be ameku akpo nyonu vi afofodo hafi oku yeta ko ji le wo yohoma ekunu wo ma azu yohomi kenenye be nchu onye wo jia azu amama fetefe no la yo be amatefe va nenye be ula ma yo be megbenu alo megbenya ble amatefe alo afedoa kefia be etoi ke dofu ama nyonua edofu voa eku hafi wo ji devia yeta devi ma etrozu nchu ma fa megbenu ye nene make nenye be nchu onye ha evazu amatefe na devi ma ta nenye be nene ma nele be bie ma eye ha ba ma bia be de amewusika mia Torgbui nkonye amewusika ahamankwe wonye ne onye be dibe ma kpora be mia pasi na ka Torgbui ma ne mia pasi me ka Torgbui akami na mia se haye kocho na nevi ma wie tagbo ne mia gbova mia tekpo be mia pasi na ka Torgbui albo ado ba bia so se onti na mi
Hello. Hello. Yeah, but azo me pasi kao. Okay. Oba edem na mi benya tepenya ewo nye be Torgbui chale penyi abu. Enye menye nyama jokwe wonya. Oba abu. Wo ba abu. Ka wa mokweji se be bu a. Awo. Mi pe Torgbui ba mi dagba fa. Me yo le nya jadwa. No ada shi nyanchi. Okay. Men consider the cover you need the for ye and Yamagbo, Nitro Nyavagli night. Mitro mi ava gbele no. Torgbui me die ma bia ba bia ha fi na jua. Ama ya ma bia obede ebe chiama vijije yenye. Yenya nwe be twu ofe devi ma anglo du tablet of adan. Chiama yenye ofe fiat ofe to hodu. Ama bia obo susukata nu ma galene ne magbado. Me mado se senya hamba yo enye yo. Ta ayi Torgbui ba to hodua bubu da wata o he yo yomba anglo gbogbo ya ba dogo ma do sagbedi benanglo yo nglo bazu anglo o fa to hodu vocha makwa yenye avadua ta chame obona vasarale no yigada fagbedia avakpolo kata ovadona gole chalivute pia oyo yombe chalivute yenya ango fe avasara tato fe pefe tano fia do gento ha elaba efianava si mai avadeviala nye Torgbui chali ojia yenya womejia ta avakplola kata ko ova bona sarada avasarama Kafia ba miasa goma Torgbui asbo yi manliu na miasa goma afia ba fifia ova chu to hodu bubu ikenye angloga yetai chale mega nyanglo du chama mega nye to hodu azon awo to hodu ko nya si mai afasiala. Okay, merci. Torgbui oba na mi ekpa won ava mi o yoga la mi adi nkeke nuare nava na mi ayiji esia. Akpe emenye mi Torgbui odu motorika Torgbui kofiche ahaji. Medakpe manya gblo ne ahiadom Philip na mi 10 CDs. Efo Isaac Danyu 11 CDs. Efo Isaac Danyu 11 CDs ye na makenya mi ato gakpe kojo Bernard na mi 20 CDs. Torgbui ajaglo na mi 20 Ghana CDs ye na makenya mi ato ikenye Kenneth Chaoji Kujo 20 CDs ye na mi mawie na Eric Tomekpe medakpe kakaka ye na makenya mi ano Messi Mokpli na mi 10 Ghana CDs. Mi ano Monica Fiabo na mi 5 CDs ye na makenya mi ato ikewo na be Sechofia Jamasco Sedwamela Chuma Fidugama na mi 10 Ghana CDs. Apano ya ebe ye penkonye Eva ye hopebla tovo epebla vovo 23 years ebe kumasi yele ye mede yo de po obe yo de nye jita abe dibi asa jita gome jita le ofe jojomenya onua etron ike no tepe macho gome jejia etra wo ye be mama vita ye va trozu jita egba etron ko eva zu nenema ame ya pe nkomeva abe nyawojo ye nyemi ape Torgbui nko abe dibi abia bere nko ya de wagbelenu alo na de wato achole nko yo Torgbui ji ma ha ao nkoma Torgbui chocho ananye be nu va dogolo nunua e uno nyama ogbrom eye ha be ma be nu kata susu kata mi la poto yombe ojamf nana ojamframa lesi onye evao do nko kwe onye ne anu ike wo mu no gomejijia alebe bluto yo jisia yo no yombe nana ojamframa
nenamat tututui ulema abale kama dongo gble na mi afa ba bia ogba ma benanye nu ka kure nkochocho nti ta mi ayide amegbenu aha amegbe ebe mi afa amegbenu jomu bejo ya bejo a nkono be bejo kwa nkojuro wonye nkoma otogbe abazu otogbe nko bi no yombe bejo nkoma otogbe mi yo be no ka nkojuro aha uba bia waton wa vaka upepere hu na 2024340886 jagbagba be uba bia ono to tafama hafi mi avam aba nkoi kamiyona be anani gbogbolo kafa nkoi wonye eyacho Christopher nko miomi be anani nko mo moglo be zigidi ablo fo nko nyomi vasro akemi togbiaro mono didibe yo ahwedemo aha eblo fo nko nyomi vasro yeta le mi atogbo fo nko chocho ma mi yo nko mo be dugbaja nko o de wenye besa alo mensa nko mo wa le eva o fe jojoma ni me chona nko ma o emi va dogo pli habobaro sro no cho mi egbo mi sro nko mi sro no chu ugbo a ye webe nko ma o togbi over ni nko yo keva no anyi egba mi no yo gbogbo ta menye mi afa nko onyo nenye be nenya ma de ikeme be gbogbo menya wo le fudem na wo le gapopo ikeme ne le fifi like mi glo na zigede be gbogbo manu ikenye gbogbo manua gbogbo manku yo kokpone amenya no chu gbogbo manku gbogbo manu nti ye fu onu chu gbogbo manu nti ya mama ye nya gbogbo manu fe ahreme nyawo amama do motor kanye na oja mframa edo do fe adeyike onankwe oja power herbal and spiritual center ojam power herbal and spiritual center do fe ya mebe tepe olenye kasua ye nenye be na yide tepe magbogbo manu yo katan le fudem na wa tweva do nkumene na nuta ne be ya biawo elemedo wogenao ye nenye be amagbe fe nyao ti ne yide tepe ma wo amagbe wo lawo le tepe ma edalawo li ye mami si wo le tepe ma amayo bia no tase amayo kpo na no na me no se nwi ka kure gbogbo menya wo ma jagba na yide tepe ma bebe tepe li o ke na to amlo ye nwuna ke ope kapo jesi 0559 449221 0559 449221 ye na ma kenye 0532 618080 bedak be manya gbolo na fo gosen sachi 10 cedis ye na mi afo ben willy agbeji 10 cedis ye na mi kosi joko na mi 10 cedis rubin suglu na mi 10 cedis ye na ma kenye daniel koblam kotochi 20 cedis ye na mi dada gradis favlo 10 na mi 30 cedis ye patience some vinami 10 cedis Stephanie gawonu 10 cedis ye na mi akpe kaka medakpe manya gbolo na ojam from up door fa be o left efhem de wanayota na yehowa ma wonu anyi chokosera igbo na gododo lenti miele nu fo nkpele mi dawo kagbo na yehowa ma wonu anyi chokosera na evovo lenti ya kemie godogala wananti amana nyona mesiama bye bye